Det her, det er bilnøglen, som Francis han har låst ind i bilen. Og nu er vi så på vej på markedet. Yeah, we are now going to the market to get something that we can use to open the car. What are we buying now, Francis? Now we are buying a slasher. A slasher? This one is going to do the job. Men den der slasher er vist ikke nok, så nu skal vi også ud og finde noget ståltråd. Okay, Francis har været på shopping. Nu er det spændende at se, om han kan lave magic. Fordi hvis han ikke får åbnet den bil, så har vi altså et serious problem her. Ja, det er spændende, om vi skal blive her i nat, eller hvad vi skal. Men jeg har så lovet ikke at filme, når han laver sin magic, så jeg må hellere lige slukke. Ifølge Francis, så kan det her gøre a lot of magic. Jeg er lidt skeptisk. Ja, nu er der næsten gået 2 timer, og Francis han sagde, at det ville tage 10 minutter. Jeg er lidt ved at miste modet, men han er stadig okay. Oh my god! What? Are we in? It was just this angle. Just making this angle, with this angle, then this, then we do it. So we done. Oh my god. And we've told everybody now about your trick, but I don't care. We are inside. we need a celebration dance. We are in. There we go. Nothing is impossible. Nothing is impossible.